السلام عليكم. في الوقت اللي بداو الجزائريين والجمهور الجزائري الرياضي كيبرد وصافي كيستسلم لأرض الواقع، وكيصافي كيفقد الأمل أنه الجزائر تأهل للمونديال ولا أنه كاين شي أدلة صحيحة. كيخرج الكاميروني اللاعب الكاميروني محمد إدريسو بتصريح خطير وكيفاجئ الناس وكيقول بأن الكاميرون شرات المقابلة ديال الكاميرون والجزائر، وهذا الشيء قالوا في معرض انتقاده ل صامويل ايتو، لان واحد اللاعب نغاندي ما كانش في اللائحه اللي غادي تمشي مع المنتخب الكاميروني لقطر. طبعا هذه النقطه اللي في ذات الكاس او النقطه اللي كان مهتم بها هو. اما هذه قضيه الشراء غير داز عليها، ولكن ما وضحش هذا الشراء كيفاش تم، هذا الشراء وشكون اللي شرا وشكون اللي ترشا وكيفاش المؤامرة. يعني غير قال هكا، وهذه طبعا تارت يعني نقاش في مواقع التواصل الاجتماعي يهتم بها الرياضيين الجزائريين، وشدوا فيها على أساس أنه يعني دليل بأنه الماتش تلعب يعني تباع، وأنه كان عندهم حق في الشيء اللي قالوه، وهذه وخلطوا وجلطوا. مع الأسف كتبقى هذا تصريح وتصفية حسابات ما بين إدريسو وصامويل إيتو. Tout celui qui est entouré de sa famille vient. On laisse les gens qui ont fait que le Cameroun aille à la Coupe du Monde. Ngandé, si c'est pas lui, on ne devait même pas marquer le but contre l'Algérie. Même si vous avez acheté le match, on connaît déjà ce qui s'est passé sur le match-ci. Le match est acheté. Et après, avec tout ça, si c'est pas Ngandé, on ne parte pas. La liste qu'on a donnée, si c'est pas lui qui a remis le ballon de la tête que c'est venu, on ne marque pas. On ne peut pas aller à la Coupe du Monde. Et maintenant, vous commencez déjà vos conneries à après. Je vous ai dit ça, voilà ce que votre chef d'église qui voulait faire. Il ne veut pas prendre Anguissa et Ngandé.